kwa benenso Adom TV bedroom health tips eso fire extinguisher ho komo we hia me ankasa pa ye sure say hia won so we say ye entire te ye but ya sha danya pani di family entie ne ye pa ye nyina ye mo ye ho ban be dey ase dem ma point homeopathy clinic ko ho ne ko hwe opomodin mu na bibia anya kama emfamam dio 3 Jacqueline Bewa amwa kwa bebi na menase once festive season mu ne ewe ti ene no e bia na party bi koso once yes abusua ye hia na se bi eja ye aduane ne ehu seja ato ba bia mienu ye wo hoyi de he ne ye issue pacho mendase no question say ye wo fie yemfa ne say ye wo fie ne ye na hotel be bia aduane dodo bi koso ne eja to ho a me pacho na wo no aduane na say eja to aduane ni ma aduane ni mu say to aduane mu ni mu dia wo be use carbon dioxide we but say mentwa no fa che to ba che say aduane si ja so na eja timi to aduane ni eja timi tom say eja to we aduane mu a ultimate use carbon dioxide and enti no fa che me pa na ye nyina so ye enti no sa na say e bia ya nwa bi na ato eja ni mu na abema aba aduane ni mu ana say me pa cha ne eya na anwa ai say bia wo che nambi wo che wo nambi be ho ana anwa ni bia to jani na eja beto anwa ni mu enam nim se ba na sa o de carbon dioxide en ebedum ana se o be kata fa pa na de kodenim be kata so o kata mu a na it's o starve no of oxygen o yi enframa efim be magia na dum na se jano to gas na nkasa mu dia yes cylinder no and you be use dry powder extinguisher. Okay. If he said dry powder no wedding. Dano ye kan say dry powder ade efim no eye te se kokunte. Nti wo de gusu a ebeja traces. Na so ebedum no perfectly. Say e just see a yenya akokuduro. Wenya akokuduro a wontimi ndum ja. Ajokra wa wo ko prevent ya na wo ko save obi no. Okra wakotom me pa chwane nti yen akokuduro a ebetimi aso ejana no okay nti no we no sesei e bia restaurant no ne efie kra no wo be recommend say ye benya tu yi nyina ho me pa chwane okay restaurant no ye wo dry powder any carbon dioxide esoso ye wona kese nti no sa kakaka sa ba hwan eso me pa cho e wo wheel obetimi o etwie okay e dia benja no na odi edum nti eno sa no mo training ne pa chane mo training okay adenti na pesa o sa sisu bia na Monday no bi anhwe adenti na eto aduane ni mom a ye use CO2 no na mom se to gas na bibim de ye use we ma me hu difference CO2 de enti we nkwa na ye hu we mu bi no me pa cho Monday ni di kanka se CO2 no eye ade a coke na ye no na mineral na ye no ne ewo mu ene de eye CO2 ni ti wo di gu aduane so obetimi edi aduane now so dry powder na a bit poisonous chemical into woody enye yi okay now stressy bibi se we no so sensu se dey me pa cho nam se ne ye de ye coke na ye nom ni nti no watchy kakra okay into woody we gu electricity so a ebetimi electricity okay kakra eno nti na eni kwa se we use we say ban say electricity and bibi wa because who use we are bo say ho afo oh okay it is say eyeja electrical fault edu kwa say use CO2 no and the way no dry powder fancy hanyame yad mo chance ye betwa so health tips wo Adom TV bedwam na o hwe me dey fear amankwa tamakro me da say so je bre ehweye
ko endpoint homeopathic clinic ne no enkodi nsa wo so apomudin bia frɛ no doctor no what time pa piki obi a course enti frɛ no sesi e 0244 867068 ade patche ne